Bože mili, čuda velikoga, kad se Vučić za Brisel spremaše, da sačuva, a da ne potpiše, jer ko potpiše, kako ide njega, izvređaše. Pa pre puta sitnu knjigu piše, to je sad na Instagramu sitan caption, piše s leve mu Brnab Ana sedi, samo sedi u iPhone-a gledi. Ne znam da li je ovo baš deseterac, ali iPhone je, rekao bi, neka 14-tica. Trebalo da se kaže, pogledajte bednog izdajnika šta je prihvatio. A gde piše da je prihvatio? A to je ono, nije potpisao, ali sutra će. Ne, spremio se za mart. Ako ne u martu, bit će u aprilu. Ako ne u aprilu, onda je to svetska zavera. So it's very positive to say that both parties have agreed to refrain from any uncoordinated action that could lead to renewed tensions on the ground and derail these negotiations. I hope it will happen like this and no uncoordinated actions could jeopardize the continuation of the work in process. The agreement will put the relationship between Kosovo and Serbia on a new and sustainable basis. And the European Union facilitated dialogue on a forward-looking trajectory towards comprehensive normalization, without which neither of the parties can realize their European future. Yes, reaching an agreement on normalization is not only an important thing for Kosovo and Serbia. A to radimo stalno. To vam je bilo, kao i juče, hoću građane da podsjetim. Pogledajte ljudi kakav je ovo užasan plan. A niko se nije setio, obratite pažnju, ni na ovoj televiziji, ni na jednoj drugoj da kaže, pa čekajte ljudi, pa ovo nam je sve Vučić pročitao. I ništa nam nije sakrio. Kako se toga ne setiste? Pa do sada nismo imali plan crno na belo. Znači sad ga imamo... Kako se niste setili kad ste videli šta sam ja govorio u Skupštini i citirao? Niste mogli da uporedite. Teško vam bilo. Naporan posao. Nije to pitanje. Suština je u tome da je trebalo da se kaže pogledajte bednog izdajnika šta je prihvatio. A gde piše da je prihvatio? A to je ono, nije potpisao, ali sutra će. Ne, spremio se za mart. Ako ne u martu, bit će u aprilu. Ako ne u aprilu, onda je to svetska zavera. Onda će biti u junu, ali to od aprila do juna, znate, to su te svetske igre. Dobro, možemo sad par pitanja o ovome. Može, koliko hoćete. Ajmo da najpre, rekli ste da ovaj sporazum ne trpi promene ili trpi promene, pošto ste iz početka rekli da su vam dali... To nije za pregovaranje. Prvo su rekli da mi damo naše mišljenje. Mi im dali naše mišljenje, nisu promenili. Znači nije za pregovaranje. Pitanje prosto, ima tu stvari koje prosto ne prijaju nikako kada se čuje. Jedna od stvari ste rekli nema prijema, to jest nema... Ne prija mi ništa tamo što sam čuo. I šta sad? Rekli ste da nećemo pristati nikada na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ovde se kaže striktno Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To podrazumeva Ujedinjene nacije. Podrazumeva. Što znači da bi prihvatanje ovakvog sporazuma... I zato to nisam potpisao. Dobro, znači prihvatanje ovakvog oblika sporazuma bi... I to znači, kao što vidite, ništa ne krivim. Sve vam kažem, ja sam o tome već govorio. I sve sam to citirao. Kako mislite, dakle, mene čudi kako se svi pravite naivni. Dakle, kao probudili ste se juče, pa ne znate da Francuzi i Nemci i Amerikanci se zalažu za nezavisno Kosovo. Pa ne, sad će da nam donesu plan u kojem će da kažu to je srce Srbije i napravit ćemo suštinsku autonomiju. Naravno da to niko ne očekuje. Kako ne očekuje? Pa ne očekuje niko da će oni da promene svoje mišljenje na takav način, zaista. Ali ajmo da se vratimo sad na ovo što ovde imamo. Znači, kakav je manevarski prostor Srbije? Da ovaj dokument koji smo sad videli, do sad ste o njemu pričali, niste ga pokazali. Sad kad ga vidimo, znači, možemo o njemu da pričamo otvoreno. Kakve su šanse da se tu nešto promeni ili to ostaje? Šta je onda rešenje? Ništa, da sve vreme radimo ovo što sam vam rekao. Član 1. Strane će razvijati normalne, dobrosusedske odnose jedna sa drugom na osnovu jednakih prava. Jednakih prava. Dakle, i Srbi i Albanci imaju jednaka prava da im Kosovo bude srce Srbije. I jednako dogodine da se vide u Prizrenu. Pa ono, na jednake ćevape i pivce isto jednako. Obe strane će međusobno priznati dokumente i nacionalne simbole, uključujući i pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate. Carina?
A loš prevod, misli se putarina. Znači kućica sa onim likom, svakako Srbinom, kome platiš i voziš dalje kroz Srbiju. Član 2. Obe strane će se voditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onih o jednakosti suvereniteta svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i teritorijalnom integritetu, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji. Poštovanju nezavisnosti, teritorijalni integritet, pravo na samoopredeljenje. Kako čudno piše pobeda. To je taj birokratski rečnik, taj neki briselski sleng. Član 4. Strane će nastaviti da deluju polazeći od pretpostavke da ni jedna od njih ne može da predstavlja drugu u međunarodnoj sferi niti da deluje u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Dobro, polako, znam kako vam sad ovo zvuči, ali obratite pažnju na ovo obe strane. Nigde se ne kaže obe države. Dakle, pobeda, razvalili smo drugu stranu i zato, kad se Vučić iz Brisela vrati, gde suprotnu stranu razguziše, te on opet sokoćalo vadi, s Instagrama sitnu knjigu piše. Poštovani građani Srbije, hvala vam za brigu, hvala vam za podršku u teškom danu juče. U ranim jutarnjim satima smo stigli u Beograd i sada oko 7 i nešto. Analiziram šta se sve dogodilo i borili smo se koliko je bilo moguće u teškim uslovima izborili. Večeras od 21, molim vas, pogledajte na Radio Televiziji Srbije, govorit ću o svim manipulacijama, lažima, o svim neistinama, koje ne šire samo tastatura ratnici, ne samo tajkunski mediji, već i RTS, Tanjug, mnogi drugi. I obavezno like, share, subscribe i podržite me na Patreonu. Pitanja u inbox, gde sam kupio majicu, link u opisu videa. Kod za popust 1389. A za one koji nisu na Instagramu, predsjednik je, gledajte me večeras obavezno, najavio i na televiziji. A večeras u 21, pored malog ekrana, da čuješ sve, sine, na tenane. Tako, sine. Gledaš, sine. Ljudi, pa ovo gostovanje na RTS-u se najavljuje više i od finala 1749. ciklusa Slagalice. Znači, bilbordi po gradovima Srbije, gledaj, sine, večeras na RTS-u, predsjednik na tenane. I zaista, već oko 7 uveče, građani Srbije okupili su se oko svojih malih ekrana, 30, 40, 50 inča, koliko ko ima, da li je flat screen, da li nije, svejedno, samo da se čuje da narod razume. Ulice prazne, ko tokom vanrednog stanja, nigde nikog. I konačno počinje emisija. Izvolite, predsjedniče, slušamo Živi nismo. Aha, ima li Vučić rep, pripada li lizardima ili ne? Koja bi to bila tačka sporazuma? Možda neki aneks o regulisanju statusa lizarda? Neka zajednica lizardskih opština, zlo? Dobro, ne kažem ima li gospodin Vučić rep ili nema, to jeste tema. Ja lično mislim da to uopšte nije rep. Više liči na gospodina Krstića, Bokana, Božo Spasića, Vučićevića ili već nekog od brojnih drugih stanara. Ali manimo se guštera, to možda kasnije može ako bude onaj segment pacovi, narkomani, zmije, nego ajmo konkretno, jesmo potpisali, nismo potpisali, jesmo priznali, nismo priznali, ima rep, nema rep. Samo bez ovoga posljednjeg. Pa nigde nije predviđeno Briselskim sporazumom nezavisno Kosovo. Ama baš nigde. Izmislili ste opet. A zajednica srpskih opština je veoma, veoma važna. Nije predviđeno ni po ovom predlogu takođe, nije predviđeno nezavisno Kosovo. Pa, ne piše. Evo. Da, ne piše. Ne piše. Dakle, ajmo da se držimo onoga što piše i onoga što ne piše. Znate, ja neću ljudima da predstavljam lepu sliku o nečemu. Ne piše, ali suštinski da. Ajmo samo tačnu sliku. Znači, ako ne piše, ne piše. Nezavisnost Kosova ne piše, ali suštinski da. Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pa, izgleda da nam je posljednja odbrana Kosova, kolega Zoza, ne piše Stanojević. Nakon što je javno priznao, istrtljao da je sporazum o Kosovu suštinski da za nezavisnost Kosova ili što bi Zoza rekao ne piše, predsjednik Vučić se obračunao sa onima koji su upozoravali da je ovaj sporazum suštinski da za nezavisnost Kosova, iako ne piše. Za ove tastatura ratnike, ove velike heroje, koji bi svakoga dana da se biju protiv pola sveta jer su mnogo jaki, a neko šamar da im udari, onesvešćeni bi sedeli 3 dana, ne bi ustali.
Ako je, šamarčinu svima koji su najavljivali isto ovo što je predsjednik malo pre sam potvrdio. Isto šamarčinu onima koji pozivaju na neke nove ratove. 100 šamara za jednog ratohuškača. Krenemo u rat i šta onda? I izgubimo 10.000 ljudi, 100.000 ljudi. I opet izgubimo rat od NATO-a. I šta onda? Kako mislite opet? Ali ne, nećemo mi ćemo to mirnim putem. Stvarno, kako? Da ubedite Albance da budu u suštinskoj autonomiji u Srbiji. Ajde prekinemo sebe da lažemo. To se nikada više neće dogoditi. 99,999% Albanaca svi su za nezavisno Kosovo. I to se neće promijeniti. Vidi ga, zapanjujuća transformacija. Bilo je to izlaganje mirovnog aktiviste inicijative Sredovečnih za ljudska prava u okviru tribine Istina, odgovornost, pomirenje, gušteri, održane u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Nakon ovakvog izlaganja na gospodina Vučića stručila se očekivano prava lavina tabloidnih naslova. Drugosrbijanac izdao Kosovo i Nataša Kandić kaže izdajniče, ima onako muka Vučiću Lizardu. Izvinite, NGO gospodine iz festivala Miridita, dobar dan. Nastavite. Da vidimo šta je to što... Hajde dajte mi, vidim da je nešto mnogo važno ovde, se šunjaju nešto. Hvala vam. Dakle, Je li nešto mnogo važno sad da... jeste važno, ali ću govoriti nešto kasnije o tome, da. Čekaj, kad kasnije? Znači, čovek upada u studio, u živi program javnog servisa, predsjedniku države donosi neke papire, je li nešto hitno? Kasnije ćemo. Pa kad kasnije? Kasnije ide Radio Mileva. Šta je toliko hitno? Šta, kupi u povratku Pavlaku sardine i keks? Ili naručujemo picu, hoćeš kapričozu ili Vezuvio? Ili je li ono tvoju Škodu diže pauk? A sada prelazimo na obavezni deo svakog Vučićevog TV nastupa. Naravno, reč je o segmentu hoću da ljudi vide, hoću da ljudi znaju. Hoću da ljudi vide. Hoću da ljudi znaju. Hoćete mi dozvoliti, potrebno mi je 3 minuta da pokažem samo nešto oko plata. Naravno, izvolite. Baš vam hvala. Mnogo ste ljubazni. Ovo je moja tabla. Kinezi su mi je kupili. Veoma je skupa, ne preporučujem zbog cene, inače izvanredna. Meni služi mnogo. Srbija... Pa dugo je i radila, kineska. Predsjedniče, baterije posebno kupujete, da znate. Ništa, dok predsjednik ne osposobi svoju skupu kinesku tablu, idemo do jednog drugog jeftinijeg studija, jeftinije table i znatno jeftinijeg pisača. Dan ranije na Pinku. Na koju stranu da se ja nisam baš... Evo ovako da bi... Nisam pisao po televiziji često. Ovako. Aha, evo ovako, izvinjavam se gledalcima. Dakle, evo ovako, da uradimo 2012. godina. 2012. kod nas... Srbija. Plata 329 evra. 329 evra, BiH recimo 378 evra. U decembru prošle godine plata u Srbiji je 718 evra. Bosna i Hercegovina. Plata je 8 evra prosečna plata. U Makedoniji, gledajte sad, 58 evra. Crna Gora, 726 evra. Uporedite ovo i pogledajte koliko smo mi nabavili u posljednjih 10 godina. U odnosu na sve zemlje u regionu. Broj zaposlenih u Srbiji je veći za 450.000 više nego što imaju u Bosni i Hercegovini. Oni su imali veću platu, sada se zna da je oko 7%, su da je već sada oko 750 evra, da će biti do kraja godine znatno preko 800 evra. 2 pisača, ponekad i ukrste pisanje. Predsjedniče, ali ako već pričamo o regionu, imamo i onu zemlju, a tu je blizu, ma znate, imaju more, đubre od vina, ova posljednja na kineskoj tabli. Ali dobro, njihova statistika nam se možda ne uklapa u koncept, pa ste verovatno zato zaboravili da žvrljnete kolika je njima sada plata. Jer naša sadašnja i dalje je niža od njihove iz 2012. Dakle, ako nekome još uvek nije jasno šta smo dogovorili, a da nismo dogovorili, i šta smo priznali, a da uopšte nismo priznali, i šta piše, a da ne piše, možda je bolje i da ne lupa više glavu sa tim, nego da se posveti posmatranju Vučićevih i Vučićevićevih tabli. Lakša je i lepša ova matematika nekad i sad, ili ti bio nam je mali, gle koliko nam je skočio, mislim, standard. I zato, nekada smo imali najskuplju srpsku reč, danas imamo najskuplju kinesku tablu.